aha mukoro gutebekanisiibwa abantu ababurijo omu maka ga Fermon baseka omugomborre y'abufunzo baseka Fermon abandize kusiima nyina ahabwa kumukuza n'emico mirungi. Nimbanza kusiima mama webale kunzara kandi webale kunkuza baseka nagira ngo kuhorra bakama be no gukora emirimo omubwire nibyo bimwe aha byamusingwize. tindatungire rekodi mbiyoni nobo kwakuba ngo bancaje ngo mushango ngunaremwa gukora umurimo ecyane kirumu no kuba muhurisi ubwo active police tumayisa ngo takujya gukora imirimo ya police no ducyakora nawe betu active police arugireyo yagaruka mu community. SP Patrick Muhenda omushuganisa w'abantu hamwe na police omuchange cya Rwenzori agambira hari baseka nk'omuntu obire nakunda omurimo gwe kandi abapolisi abakiri omu buhereza bashemerire kumwegyeraho. Baidawata kabere CLO akaba OC station mu different stations kandi akasavinga naho kurunga naba barugire bakasigana bakoraki ne bamwena ibanja lya wano eri kugamba ngo baseko buyaro gayo turatungayo hondi. Don't we have people? We have you. In uniform. It's a matter of being human like him. Abantu nabo basimira emirimo eyakorire omu buhereza. Tunga abebembezi abakozi ba government abutungo turi hano zaho abutungo turi hano zaho kandi twaturukunda na district bachatubuza ngo ati umuntu wa interingi mu government tibuzo twabuta board twamuronda tukukunda kagera ki akabura hati tubinde tujya kumumisinga muno kandi tumanye turatungana replacement y'umusana sajja wa mazima sajja mukozi sajja ine ruhanga sajja ine ubuntu nabwanyuma babire barabakama ba Fermon baseka omupolisi bamwe bembize batyo no kumuhaya hari nyina barokumusibura amakuru agasha kwa Daniel Bingana.